tek sana Azra. güvenmiştim. Kahvelerimiz de geldiğine göre nerede kalmıştık, ne diyordunuz? Mustafa beni bırakmayacak. Sen hep benim için çok değerli. Soyundum sevinçliyim. Ve hep öyle kalacak. O zaman ben de verdim gitti kızımı. Sevilmek sanki bir suçtu. Yeni hayatımızın ilk günü. Ve bunu artık kimse bozamayacak. Kader. Serhat'ın öz çocuğu. Güllerim soldu kaldırımlarda. Hani her şeyin Sana karşımda diz çökeceksin. Gonca yüklü dallarıma hayazım. Yalvaracaksın dedim. Bana evlatlarım arasında asla bir seçim yapmam Keşke benim babam sen olsaydın. demiştim. Bugün seçim zamanı Serhat. رسميا الحلقة القادمة هي الأخيرة للموسم الأول، وسيعود المسلسل بموسم ثاني في شهر 9 القادم بإذن الله. ومن جهة أخرى في الحلقة الجديدة من سيقوم باختطاف الفتيات هو والد صرحات حتى يجبره على تنفيذ كل ما يريد، وسيبدأ ظهوره في الحلقة القادمة وسيستمر معنا في الموسم الجديد، وسيكون هناك حرب بين صرحات ووالده. وأما بالنسبة لزينب فسيتوجب عليها تقديم تضحيات مرة أخرى من أجل إنقاذ أختها إبرو، يعني على الأرجح لن يتم الزفاف الآن. ومن جهة أخرى سوف يتم الكشف عن سر الظرف، وسيعرف صرحات بأن قدر هي ابنته.